Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization kalapin pendapat ba halur ka RTI ka bakila yo nak office u commissioner ka excise ka baga sing kalapan jing shay ka jing don jung kidukan dekiat hasilinter ka surak National Highway 6 nado Khanapara shado Malidor. Hakani ka RTI bakila yo laong bakidon new pupratali ki wine store hari bhai ha National Highway ha East Janda Hills kidon Laipusan but ha West Janda Hills kidon Khatlai Tali kumta baro kidon Shispa Arphundeu Tali ki wine store ki badan Shilanter ka National Highway nadu Ribhoi shadu East Janda Hills. Ka sengkalapan pau ka jinglingo namar ba ka Ministry of Road Transport and Highway ka lakhang banbu i dukan kya ha ki National Highway ha usnam aja khanyo barkum juru ka Supreme Court ha usna aja khanreu ka lapan mi ka hukum ban khang ki wine store badan ha ki surak ba National Highway. Hendai haduk mentamani kidang don ki wine store ha Shilanter ka surak ba National Highway. Ka sengkal ong bah kini kidukan dekian ki bu de ki signboard batho shop open ka balong kum bandarab jot ni bantap 8 miawi ka hukum balapmi de katanat road transport and highway. Nakaliang ka seng ka aipor lai phosngi ka sarkar jila lingba katanat excise bakan pensyai halor ka jingdon ki wine store ha ki surak ba National Highway. Rescue media wa sinjarap ini nak khubor bahkan boy ki pathai khubor pathai ki khubor ada sisa ki tentang skor pada beri surat telah berapa talasni ini kalian seng hadir kita yo information sebab lepas RTI ini nak office jang commissioner excise government of Kalian Solong ha keba ikun baseng lapan yang di total numbers of wine shop ki badan borok Shilanter ke National Highway nado Khanapara shado Malidor East Janda Hills sedang lo riboy bat ni katung kujiba miyo ba hari boy ki don nyo popratli ki wine shop ki wine store ha ki National Highway next ropa ha East Janda Hills ki don Laipusan ha West Janda Hills ki don Khatlai bat borok hoy total kilom Shispa Arphundeu ki wine store ki badan ha Shilanter ke National Highway nado riboy shado East Janda Hills bat kapa penpunga susu yani kum kasai kalong ba how arjat khatnyo ka Ministry of Road Transport and Highway kala pumi kawai ka notification order ban of legal shop along the National Highway kala kham Ministry of Transport and Highway kala kham do uslim arjat khanyo ban ka Supreme Court kala pumi ka notification ho arjat khanyo ban kham no iki wan shop ki badan ha surok ba National Highway handai hak ka bapula belong hak state government ki jongi ban hado mentamne ngilang kini ki wine store but kalau kin ai kin tho kini ki dukan ki wine shop lani wine store ki ai no dai code shop open habangi keli leng baka ai juba keli furnished details pertaining to the code shop open quoted by all the wine shop in the states of Meghalaya kejuba kalau no comments but kalau jikeli kalau whether the code shop open is a legal term authenticated by the excise department and the state government. If no, kindly provide me this abstract theory and core concept of the code shop open. Hangtar umno. Kamut ba kani kajing tho ha barok ki wine store shop open kamut tangban darab jol ani ban buri yang ketika ban yada ban tepek miu yang kita ki ka notification ani ko order pa pumi ka Supreme Court bataga Ministry of Road Transport and Highway kamut ba kini baro kay kini ki wine shop ki badan baro Shilanter ke National Highway ko ka jalami kanya ki illegal katkum ka notification ng Ministry of Road Transport bat ka Supreme Court naman kim obtain ki documents ki documents ki ba lab tha ka Ministry of Road Transport and Highway bat ka Supreme Court ti kini kalong kay ba ni kum kaseng ni la panji pensyai na commissioner of office yung commissioner of excise mandakasi but iklem yo la bani kudo but commissioner dari nila pulap ya kani gajing tho kani ba ban panji sai kalau kanu rin ba kini ki wine shop ki badan barok Shilanter dengan National Highway ki yo la ban bo la ki yo la ban play but ni negara pesen ni aipor like si sebenarnya ka sarkar telah ni ba excise department bahkan pensyai
lebih bagi ini ki wine store ki badan baru seluruh national highway ki penbiang yak ki jingam kam kita ki documents ba ketung jingam kam ketung jing ta jing ka Ministry of Road Transport and Highway berkas peluput. Highway day berkata, ia kata ke jing dan kuna ini keren bet halor ba kam kani no objection certificates kam long available hapok office from the excise laga pipai takun kene ka Ministry of Road Transport bak jaga National Highway Authority of India kya pan obtain laga pi book ki check post ki check gate and ki with bridge no what ting kadang ki sha pendik kini ki bade kwai dong dukan beria ki omba ki don kam ya katakan NOC naka National Highway Authority of India Henry nalapit pada kini kita ki shop open ki bagi untit ki ki dia Henry shop ki nilai ki bagi dia dekat kaba kam long an bat kalong ko de an ki bagi pingkan ni an dei hakata kalor penungren bangi kwa baga excise ling baga commissioner pakan sim action bat kadigan betha ki ban penbiang ki ni pakistan balada kim la un penbiang hapo halai kusi ni nakaseng ni mansi ngin hiar ngin kami na markila bailit bat lada don kam ngin thop sika National Highway Authority of India bat lada kadang don kam chush ni haban mu shako na mariya gani ka kam hinu do 6000 kan ko Supreme Court to ay ko ruling hangdin nang to 6000 ka nyo ka Ministry of Road Transport apply ka jing chai bat na phi kuli kito hadu ko ka paragraph 5 ro lakran chai ter nang to pakada ka panlong ni kaya habis dia pun mungkin klip yang kadang yang kata kuna gini ketika kamram jangka department kumno penship dan lagi halal. Dengi nak kena macam ni lah kerja. Namar balik ni long concern yang ni pay. Menta teng-tengi penlong yang kini ki road safety berapa ki check ya kata habis yang nanti bagi beri semakian ki dikian dena. Dan rei habis kita ki existing ki dia pelan-pelan what action kila simta. Rayu berat-berat bersubuh kai di dukan berat-berat yang piharas. Tebas kau itu tang las tang apa kini arta yo bila ikan nomor kimensian badu. Bang semua bagi alat sempat kum kai kini news report bagi lagi ki ong bet shock kau ya ka pemut bareng ke drink and drive. Ka ba pelong yang ni ban sakamat namar ba kat mau ngilak do kini kimensian ba. Haduh mentana kadang government himshin la semua ba. Wala ko tuba kali ngado insurance ng compensate di tigibre ni patay kam sundan Henry menta yekini kibala long illegal kibom obtain bali nga haban alleged illegal na marba hangni ka kerensai hindi wangi keren bakno pa itu ande ka pensai hi ka commissioner of excise ba ki claim obtain NOC way bom obtain ko kala long BI ka haban long BI ka sorkan limba excise jongga department ki deban penalize ba ya ka ay kabalak do iki mensian hak ki beda ki case accident ki de compassion Permi ka government of Meghalaya ka Paul man pli ki wine store hak state ka hapo ka state capital kalong Saubaji hado Pramaji 4 PM hado PM hapo state capital kani kan notification ka ba mi hawa kan nyo na po ka order pada governor na po ka registration taxation and stamp department but kunci ini ba bon na kini ki wine shop ki badon hapo state capital ki ba play hadu kendai sekau hadu sampai kat aru handai ka kum notification kalong tang do prabaji si kido kido ba play hadian ka prabaji kalong illegal ba kalong kilapan kan jikan ka notification ka ba notified ka excise department minister ibang sulong minister tan shen bila ay kata ko comments lord ka ba banwandra ya kata ka railway ado berni banjo ki marbam man kantat ka marbam ti nagaling mo jumi na nakapors ko po ni ay persa but ka ikaw ba i-comment ni so bi comment tang ban pa ban berni ba ko minister ukran ba kini ka kam hindi nalapit pa mami kapau saya undan ke jengkit na bentar rin ke jengkit nomor kulit jela dia mensa udah nongelang jang seng balang te makiru ki persat ngapa kan stun saya ketang kan ko way padba ba bun ki padba ki la ekran halor ke railway da ko bang bandalawan kata kantat kamar bam hoat ngamden kantat sha kamar bam hendrei kila sha pen thami pada ko bang ba nada ja bawan ke railway kabumut
kanum ke asam kanum la stres ya ka state ko jumi kata ta kalong ka babakla da pipech ni basang kaleng haki we ki state ka badam ka rilbi ta ka don ka bharaban ki khang bet batgal gari pas ko wi mi de bantit ni ki small nation ki don ka big nation kum ka asam mo gilong kata ka ba he ni ka state kela ri ban stres tengim de ban sombi imde ban so ngop kumi kini ke jingkan bat ni kren jo ba kum boy nong ngalam sing balang kren ni kan ni Kebangin lah bang dia ban stress ban keren ba dia ban ya keren dia ILP ya kareli ndalayu ILP ndal kawan hadu asar ngatare kita dak support dan reklam kalat kanu ke jingnya dak kebu jing mal sikat dai bas ko wiru kumu MLA ba minister pasti ki ba MLA jong katong kathay du lah dia ban concentrate ban ya keren sa ya kalat ke pin menta kanu jing support pada bisa mapori boy mentai hadu minta dang menaik dang pun kita ba so sebab kerlem kalan kun mentai hatu kam dai sikit kam ram song emeli aba gila pha yu kam tam affected area lai ka dai hata kan ko ju sudah kan fokus sikit ta ko ko be ban bud din ki ai ki bola det krenteng kum menaik ni ko ya betul ka Queens Club kalau akren bakal kata kasino bikin ra kita gimana ke material kita kar balik bud din kita lu hapan fokus saya ke karen be keren saya jaga jenis jengki pada sekarang ini sekret adalah yang ayah ini. Lada kia pun ni nak kalian ini habun persya nomor kabu jema dia kasih komen mereka bu jemahi yang ini kinong senong jengki beri yang terap tam tam itu kamu bertahan jengka